ke nkgadimeng ke kana ke na le mosadi gare ga basadi ka mo diphapošing gašo ke e leng gore o šoma ka maatla lefapheng la gagwe tlo re botsa ka go tsenelela ka tše dintši go ba karolo ya lenaneo e re ko go potša nomoro ya di-voice note ke 071-895-9302 re tlo ba re go fa le sebaka mo gare ge ntše re boledišana le yena gore o ka letša mohlomong wa botša dipotšišo ge e le gore o na le dipotšišo go 015297188 le 015290013 kgwedi ya phatu ye go lenaneo la e ba le nna re tlo ba re go tlišetša tše dibotse re tlo boledišana le basadi ba e leng gore ba šoma ka maatla e le ruri mafapheng a bona go fapafapana e le ge re re #SheLeads le gone le re tsena lefapheng la tša boeti re tlo boledišana le mme Modjaji Makoela yo e leng molaodi mogolo wa tša dikwalokwa tša go Limpopo Tourism Agency ke lona lefapha la tša boeti go ne go tsopolela mangwalo a dithuto a gagwe gore kgone go kwiša re boledišana le mosadi wa mohuta ofe e re ko go tsopolela le gore go tlo botša dipotšišo kwa go di-voice note o ikwišie gabotse ke Masters of Business Leadership ka ngwaga wa 2015 BA Communication ka ngwaga wa 2014 BA Honors Media and Cultural Studies ka ngwaga wa 2019 Total Quality Management ka ngwaga wa 2010 Certificate in International Executive Development Program ka ngwaga wa 2013 Accredited Public Relations Practitioner ka ngwaga wa 2013 Certificate in Executive Human Resources Program ka ngwaga wa 2016 Certificate in E-Learning on Risk Management yo ya e bila ke sa gona ke tše dintši pša go go tsopoletše tšona ke mosadi e leng gore tlo boledišana le ena letšatšing la lehono ke ena mme Modjaji Makoela re a lamogela go lenaneo la e ba le nna thobela le kae re gona le a setla ka tobellego re le bona kwa diswantšhong fela e pša letšatšing la lehono re kgona go le bona ka mo diphapošing gašo ke nnete le tloga le bogege le kgatlhiša re a leboga le boletše ka mathata gantši ya ke re bolela ka tše dibotse pele re ka bolela ka tše dibotse mohlomong le ka re tsopolela ka maitemegelo a lena go ye nngwe e leng gore be le tlhotlho e kgolo gore le kgone go fitlhelela se sengwe mo bophelong ya lena ye nngwe e leng gore ile ya le šitiša goba go gongwe mo e leng gore go a se sepele gabotse ke bolela gore di-principles ke tsona di tla go tšwetšang pele le nna ke ile ka ba victim ya teenage pregnancy mara ka kgona go boela sekolong ka ithuta go bala di-certificate tšeo le di-qualification tšeo teenage pregnancy a senke intšhitiše jale ke na le 32 year old le yena ke civil engineer ke ikgantšha ka yena so ke ka mokgwa gore ile ra thušana le batswadi di-siblings ra bontšhana gore thuto e botlhokwa di-principles ka lapeng di botlhokwa gore o kgone le go ka kgotšwa o kgone go emelela o tšwele pele o be se sengwe mo bophelong o kgone go ba lesedi go ba bangwe mo bophelong thobela thuto go lena e botlhokwa le go tšwa lapeng la lena ka mokgwene gore le tlhalošitše ka gona epša gabele mo re leng gona belo ka naga belo ka Afrika Borwa la tseba gore go na le tlhaelelo ya mešomo ke dilo tše dintši tše e leng gore di a re šitiša ke tlhoba boroko ka mo nageng ya ga borena ba bangwe ba tla re mohlomong bo manage bjalo le bjalo ke tše dintši lena maikutlo lena ke a fe ka seo gore batho ba tshwanetse go tšwela pele goba go tshwanetse go dirweng bjalo le bjalo se ke ka se swayang mo nageng ya borena ke taba ya dependency e re fetogileng go ba yona e re ka tšwa mo tabeng ya dependency ra lokolola menagano ya rena government e tla thuša e tla fa di-grant kwa le gane jwale re nyaka grant ya income mara ka re ntše re amogela re nyaka di-grant tše ke eng se re ithutang go tšona ke eng se re se dirang gore re tle re ikemelele re tlogele go ba dependent go tšona di-grant tše gobane phese ya di-grant e ga re ya fela and tše tša gore ke tlo kgopela mmereko ke re ke nyaka go ba mohiri or ke thopia ke mongwe le yona re santse re liberate menagano ya rena go yona re thome go itirela re tle re be bang mešomo South Africa ke naga e leng gore re na le mahlatsi kudu gobane re na le naga magae ya rena especially mo magaeng re na le naga re dirang ka yona so especially re le basadi re a tseba gore basadi re tshwara thipa ka bogaleng re a nature re fepa malapa so o ka se fepe lelapa go o emetše 350 or o emetše ground
go bane seo ke sa gone go thusha gona ka wanyana eo e rilego so go dutse o ya mogetse o lebeletše lebala le o na le lona o lebeletše naga e beng gona ke eng se o ka itokollang ka go sona gore o tlo be mothupi ba bantši ba dirile re ba bone ba tla ba bontšha mo sealemoyeng goba mo televisioneng gore motho wa kgona go ema a ikemelela a ba le maikemišetšo a ba dira se sengwe sa go gola le ba bangwe sa go ikgola le go gola le ba bangwe ke ka seswayaswayang mamotlhere ke tsika letšatši la basadi ba le re ba bonang o ka lebelela history ya bona ba tswa kgole kudu ba kgopilwe mo ba kgopilweng gona empa ba emelela ba ke thinta ba ke potsa gore destiny ya rena a se ya go tlo dula re emetše go fiwa Thabele ke nnete maemong le šoma ka maatla ka baka la gore mankgape le be ke sa bala gore maitemogelo a lena le tša dithuto bjalo le bjalo ke tše dingwe tše e leng gore di a kgatlhiša di fa tlhotlheletšo go motho wa mosadi ka mo Afrika Borwa ipe ke nyaka gore le re tlhalošitše ka go šoma le banna maitemogelo a lena ka go šoma le batho ba banna mo caring ya ka ke šomile le batho ba basadi kudu ke gona jwale mo ke thomang go šoma le batho ba banna ba fetang ka palo basadi seo ke nagana re e tla ba mo ke ka fang lesedi gona gore re be le gender equality mo ke leng gona mara mafelo a mantši a ke šomileng gona at executive level o kry-e le gore ke 50-50 ya banna le basadi mara go šoma le banna ke ka mogolo wena o bjang loto ka gona gore principle ya ka ke ye ge a re jwale ke kgone go mmontšha gore ke tshwana le wena ke a kgona go dira se o se dirago ebile ke a kgona go ke naganela ke be ke ikemele ke maitemogelo a ka a go šoma le banna ebile a ke ithoma di sa tloga gore motho a tla tsebe gore ke motho wa mohutama Thabele go šoma le basadi a ke re gantši re basadi mohlomongwe a re bontšhane a re laetšane thekgo bjalo le bjalo mešomong kae ka gae ka malapeng bjalo le bjalo go maitemogelo a lena bjale re lebeletše ka letlhakoreng la basadi le bona o ka re go na le moreyang goba go na moreyang gona go na le basadi ba leng progressive ba kgonang go bontšhana ba kgona go amogela di keletšo ba tšwela pele empa ba sa le gona ba e leng gore e sa le di-victim on their own a se di-victim tša banna a se di-victim tša di-employer ke di-victim tša bo bona gore ba dutše ba itokolle gore ba nyaka go tšwela pele ga ba itokolle go tšea dikeletšo gore ba kgone go tšwela pele empa ba gona le ba e leng gore ga ba ke nature ya batho go ba gona le ba sa ikhumaneng ba kgona go share le basadi ba bangwe gore ba tšwele pele ba sa direng di-principles tšela tša basadi ba tlileng pele ga rena bošalot mannye maxeke gore go gola le ba bangwe ba sa le gona empa eo a ya tshwanela gore e dire basadi ba bangwe gore ba be discourage ba se ka tšwela pele go ya ka wena ke potse gore le ge mosadi o la ka ntira jwale tlo no emelela ka banna ka tšwela pele a mpona ke tšwetše pele ke nnete ene ba go bona tšwetše pele ba boa ba bona gore wa kgona ga go gatelelo ke nnete bjale e bile nkliša potšišong ya gore go lena boetapele ke eng go swanetše bo be bjang boetapele bo simple kudu re tšea boetapele sefo santše o boele sekolong goba boetapele o santše o botswalele ka re ba bangwe ba re boetapele bo a tswalela bo gona ba go tswalela bo gona ba go ithuta ka tše dingwe wa kgona go tseba go ithuta ka experience wa kgona go ithuta gore selo ge se so ke tla kgona go se emela goba ke tla kgona go se leader boetapele bo thoma ka wena go wena o ka kgona go ke tshwara wa ke discipline wa tseba gore ge letšatši le tlhaba mošomo wa ka ke bo ene ga ke tlo šala morago ke nkgadimeng goba ke mosa goba ke mang
ge ke le employed ke a tseba gore employer ke saenile le yena contract o rile o tla dira se le se le se so ke tsoga ke santse ke dire se le se le se ge ke bona ke gakanega ke santse go ye go mothula ke re ke gakanega mo le mo ke kgopela thušo mo le mo ke mathomo a boetapele go bereka le batho boetapele ke go kwešiša batho ba o šomago le bona go kwešiša mo ba tswang gona go kwešiša mathata a bona go kwešiša capabilities tša bona se ba se kgonago gore o kgone go ba eta pele ka go ya ka mo ba kgonago ka gona o se ka ba bia ka gare ga basket e tee gore ba tla dira mošomo go ya ka nako e tee o pace e tee or ba tla dira go ya ka quality e tee o santse o kwešiše batho bao o kgone go tseba gore o thuša o mofeng bjang le boetapele ke botho bja gago attitude comes first boetapele ke botho ba gago le go tseba go šomišana le batho Thobela ke masubedi tlhano fela metsotso go tswa iringela ya bobedi le no ke la e ba le nna gona mo go Thobela FM ke mošate wa tsebo le boithabišo re nele mme Modjaji Makoela fa ke moetapele re lebeletse tša boeti gopola romela dipotšišo tšeo go nomoro ya voice note ya 0718959302 e ba le nna mo go Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo o sa theleditše ba le nna gona mo go Thobela FM ke mošate wa tsebo le boithabišo yeo e kwankoša ya go tšea gabotse ko go boditše ba tlo e tlhaloša nna nke nyako bolela kudu Semphiwe Dana a re Bantu Biko Street masompedi senyane fela metsotso go ya iringela ya boraro ke ba le nna gona mo go Thobela FM ke mošate wa tsebo le boithabišo re na le ketapele re lebeletse tša boeti ka nnete ka ja tlhape re re #SheLeads ge re keteka basadi letšatšing la lehono letšatši le lebotse la basadi re na le Modjaji Makoela madume ga fele Thobela koše goreng le kgethile o ka re ke a kwešiša ebja re ke se ka bolela kudu ke lefeng sebaka go lebeletše se se diregago ka mo South Africa today koša e tla go gopotša Bantu Biko Street is like tlhakatlhakano e diregalang in the streets of South Africa polao ya basadi gender based violence bana dijo tšohle tše di diregang so o na ke express more about what is happening le gore government o thuša jwang Thobela e re ke tšee potšišo e tee goba di voice note ba ba rometšeng go 0718959302 wa mathomo dumela sesenkgadi le moyeng wa rena ka mowe wa bolela mo ke smaki ya phane go tswa Malebitsa ke tloga ke ratile poledišano ya lena tlhotlheletso e tshwereng ke ntši kudu ke lebeletše ditlhotlho tša tlhakaneng le tšona go tloga bonnyaneng ba gage go fitlhelela le tša di fitlheletseng dithuto tša gage ge bana ba magarebe ba ka mo theeletša gabotse ka šedi ba ka tšea tlhotlheletšo yeo e tletšego go tšwa go wena ke rata go mmotšiša gore na e ka ba wa dumela go tabeng e ya gore mohuta wa mmino o motho a o theeletšago o hlatha boemo ba gage go a leka go rutega gage na ke a leboga re a leboga Smaki awa di kwagetše ba tla le arago a ke na bonnete bo ka re mina ke language ya ka gore pelo ya motho e amogela jwang ke nnete gore maemo a ke tsebe ke thabela mmino ya genre ye nngwe le nngwe empa gona le o ka nnete ke o preferang o ke tla re ilang ka ona ke tswa Pitori ke tla Polokwane bjalo le bjale so ke yona mmino ke o kwešišang le mmino o kgonang go bolela ka tše di diragalang mo country o mo lefaseng ke ona ke kgonang go theeletša Thobela le yona empa mmino mongwe le mongwe ke a le wa gospel ke lateletša latelang ya bona re sa tlo kwa ditaba e ja tsarelo fa go letsana gano e re ke amogele ba babedi ba bararo ba ileng gore ba ka ba le dipotšišo ge ntše re tšwela pele ba letse go 015-297-1848 le 015-290-0013 dinomoro ke 015-297-1848 le 015-290-0013
be ke na le potsišo fa ke nyaka go kwešiša gore maemo le a swereng bjalo ka mosadi go na le batho ba bangwe re tla no re ke matšhansara ka polelo ya kua mmileng ba e leng gore ba ka leka go nyaka sela le sela mo go lena le swara bjang taba e batho ba bantši ba nyaka sele sela ebile o sa tsena fela ba chansa le go feta ba nagana gore a o tsebe di-system tša movie empa filo mo gongwe le mo gongwe mo tsenang e thutse gore dilo di diriwa jwang e thutse plane tša bona gore di eme jwang e thute culture ya bona gore e eme jwang le di-principles tša bona e thute botho ba bona le batho ba ba berekang mo gore ba šoma bjang o seke wa wela dilo ka godimo ka gore di tla go latlhetša le botšhansara o kry-e le gore nako ngwe ba romale ke bana ba o berekang le bona so o santse o gate gabotse o bone gore mo kgorong e dilo di šoma ka mokgwa o ke mka go ithutile tsona o ithutse gore plane ya bona e bereka jwale o se ka tliša plane ya gago ya ka thoko or plane ya ditšhansara tša gago ya ka thoko ka re e tla go latlha fase ka pele o ka dijana eo santse e be thuto e kgolo especially because santse re tlhokomele di-asset tša mo re filwe go marapo gona gore re di tlhokomele re se ka itatletše ra ipotsa re tshwere marapo ra ba le makoko re tshwere power ya go sebe gona re berekela setšhaba Thobela e re ke amogela wa mathomo mo mogaleng Thobela FM wa mogetše go lanola e ba le nna Thobela re a lotšha le kae re bona ra lena rona mafutito bua mo mosekhuna ne ke ne kgopela o yo mfitišetša mme ba bua re na banna re tlile ba le president wa mosadi leng a batho ba re leina lana le laka le o tswang ke ko botša lona le wa tswa re ke leina le le reng ke file leina la motho wa mme eya o ne ke ba wa be ke sa tsebe ne ka tsebe ke re le tla motho wa mme ke mabomma ba baka bokoko ke ba mphile leina la bona ba re ke nna Maphuthi Thobela ba tla go araba Maphuthi e re ke amogele o mongwe wa mafelelo Thobela FM dumela Thobela FM dumela yo re tlo le ka gape le tla araba ile ya mathomo Thobela re a lotšha re gona ra lena Thobela ke gopela go botsiša nkgadi gore go banna ba e le gore ba swere mata ba re go ga ba santse gore ba se basadi di-position tše dintšhe gore ba se mošomo ba re go a re fete ka morero o apara lefae ke molaetše o sa ka fago banna ba kgalemela taba yeo ka bogale ka molomo ga gwa go ja bogobe ga e le nna phirileko ke re go šeba ka morago le ratana go phala go šeba ka nama le sa ratane Thobela Phiri re a leboga ke tšeo dipotšišo mathomo be le Maphuthi o a fetšang go bja mogala fase ke ena Phiri Meko Maphuthi ke leina la moratho wa ka wa boraro nlatela o re eletšeng koko ya ka Maphuthi leina le legolo mongwe a ba gala kudu so o tshwere leina le legolo leina la maatla so mopresidente wa mosadi yena re na le yena bano ba ba sa itšweletše or mongwe ba tšhaba go gatelela ke bana o ka lebelela dipoledišano tše di diregang gona mo kgwedi ya Agostosi wa lebelela different conferences tše ba beileng basadi ba powerful ba ka tshwara the whole cabinet re na le bona bothata ke our political system e ba ka tliša system e la gore re o kgetha motho a reng ke a ema ke reng kgetheng le mosadi a o tla ba bona Thobela Phiri le ene o botšišitše Phiri Mmeko a botšiša ka ke re go basadi bao ke re le tšhabeng o seke wa ba wa dumela o seke wa ba wa dumela kgalemela o e reporte di sa tloga o ska emela e direge gabedi gararo e be ile gona o reporta go bane go bothata o tlo prove gore ka nnete motho o ba go tlhekefetša a go kgopela marobalo in favor ya seseng o seke wa ba wa thoma ke re go basadi bao
Thobela. e ba mosadi ka bo wena ke tirele e ba independent no free coffee no free coffee ke nnete motho mang le mang ga tsora mama mo a itseng a banya ka moshomo a thwalo a bjalo le bjalo gona le tshedingwe tse ileng gore le dibeletse le swaeditse mo la gore wa le shoma ga botse le batho ka moga ba shoma ka gona bjalo le bjalo ipya ka tlhokomelo ipya o le motho gona le tse ileng gore o kanya ka go di fetola ona le tumo ya gore mo nna ge ile gore ge ke tsamaya ka moraga mengwe metlhano bjalo le bjalo ke nyaka go bona se se phethagetse go lena tumo yeo ke efe mo lefapheng la baeti Thobela Limpopo ke lefelo le lengwe le ile gore le attracta baeti bile re a tseba before COVID-19 re be re kitimela mola go number 1 number 2 ka international le domestic travelers baeti ba go tswa ka mafaseng antle le baeti ba go tsamaya ka mogare ga Limpopo le the country re ba bitsa domestic COVID ya fitla ya sharakantša seo so re dumile gore ka re go na le lenaneo la go recover tourism re bošetše Limpopo plekeng e bile go yona e kitima go yona before COVID re a tseba re go na le mafelo a tsebagalang a tsebang ke di international o ba tswa kantle le ba country mara go na le mafelo a e leng gore a sa developer a tsebagale re nyaka go fitlhelela gona ke rata gore nkebe ke after 5 years ke fetša mo contract e ke leng go re be re tseba gore village le township tourism le tsona di kwa godimo go tshwana le ba le ba bo KwaZulu-Natal go fetša go ya Cape Town jese bana gorna le lefelo ba re ke ga Mzoli le tlala o palle go sepele so ke di pleke tše leng gore Limpopo ka re le gotse sa gola ke di lifestyle le di entertainment tourism tše leng gore ba di SMMEs ba santse ba di lebelele ka re go computer le ba di national park ke bothata ba well established bile ra tseba ba gore re ja ka bona economy ja ka bona mara ka gore Limpopo le gare le ya gola a re lebelele mafapa a mangwe e leng gore re ka contribute towards tourism economy go tloga mo o ya ga Mothiba o ya Tefliopo mitsi ke ile go tse ka mo re ga mitsi go santse go be di establishment tše leng gore le ge motho a itse ga o ting wa tseba gore di a bua mo mafilong a maso re kgone go dira gore cause gona le ntse ba reng santse di be accredited di be graded di establishment tšeo di comply so ke mo rena ba Limpopo Tourism re tla thušang ka gona di training le seba yang Limpopo ke le tsebega ka batho ba go ba borutho so go ba borutho go include a service so ke phetogo re santseng re ithute re rutane re bolela ka kgwedi ya basadi re na le a powerful chairperson ya chapter ya Limpopo Tourism and Women Mrs Grace Sibara o swere ka thata gore di establishment ja basadi di tsebagale di ba trainiwe ba accreditiwe mo di establishment ja bona ke tsela e re tla e tshwarang le bona gore re be le mafilo a billing ne re tseba re gona le bo Pungube bo Marula Festival santse re tšweletše di tšweletše tša go tshwana le tsona tšeo go ska ba tše pedi fela tše tharo tše di tsebagalang go bane setšhaba se ya gola re contribute bjang towards economy so re godiše business go ya ka setšhaba ka mokgwa se golang ka gona so re cover ka re tourism ke batho ge ba tlhakana people to people interaction so ka mokgwa gore santse re tsebe gore gona le di establishment tše kae ka mo di thušiwa jwang training and so forth business e re thuša jwang the other thing e leng gore di province tša bo Western Cape le Gauteng di ja ka tsona ke di meeting batho ba di lemogele mafelo a re šetšeng re na le ona a di establishment a re boneng gore re na le mafelo a go hosta di business meetings go ya ka di sector tše di beng gona ka moka South
South Africa re bone ge South Africa e be bida for bo World Cup go thoma go agiwa di-stadium tse di swa eng so e santse e be le culture gore re be le mafela a e leng gore re kgona go hosta di-meetings tsa batho ba tlang for bo 2-3 days ba kgona go usa di-establishment tse di beng gona entertainment e beng gona lifestyle e leng gona re tsebega ka di-game reserve le di-safari that is a given yeah so ke tse re santseng re di lebelele ge re godisha tourism ka Limpopo re contributor mo economy ya Limpopo. Thabela le bogale ka dipoledišano re a tseba re badile ka lena belo le bjale maitemegelo ngwaga masompedi tshela le ka mafapheng a go fapafapana le shoma le bjalo le boletse ka godisha economy mo metsemagaeng bjalo le bjale go ba šomišane mmogo go ba dikgwebo tše e leng gore nya ka go šomišana le lena ke eng se e leng gore ga ba se kwešiše ge ba tla thoma go boledišana le rena le lena mohlomongwe gore le be le kopano le kgone go šomišana mmogo ka go godisha economy e bjalo le bjale ka gore e se gale re fitlhile ka mko gona ke re sa tsamaya re boledišana le bona mara gona le ba e leng gore few outside the association because le di-association santse re di godišetse tourism gore re kgone go berekišana mmogo so se nka se bolelang go ba ba šetšeng ba tlile le ba ba sotleng gore e ge ba etla go kgopela mašeleng ba tle le bona ba šetše ba ikeme re na le ke boletše ka dependence tabeile gore ke tlanotla mo kgašo ka tla ka proposal ka re ke kgopela le nthuše ka event ya go sasa ke be ke tlhoka mašeleng a re dire jwale a re dire jwale eo ke poor planning ke poor leadership o santse o tle gore na gore ke na le kakanyo e itseng ke be ke kgopela gore in 6 months go bangwa go tlang ge le dia di-plan tša lena le mpone e seng today for tomorrow ke mo ke ba fetša batho ba gona ba tle ba re aowa a re support motho wa gona a itsebetse gore yena a senke ke pieka o ene re tlogele ntšhwela gore government ha ena tšhelete re tlogele selo sela sa gore kae gona le tšhelete re tla e humana ke ile ka kwa ba bangwe ba sa o kile a bona o dutse o dijong o ija ene batho ba gona ba rata go bolelela godimo ba sa tsebe gore ba bolelela pele ga bomang o kae ba tla go fa 74 million e tswa kae 74 million jona tša go bolaiša bana ba bangwe mo medurong ba thoma ba dira dilo tša go se tsebalege tša di-corruption a go bereke jwale government go a plana go na le department ya planning go na le department ya monitoring go na le department ya tša di-oversight tša go checka gore dilo di diriwa jwang gore batho ba tle ba swariwe accountable for tše ba di dirang so batho ba tsena ka gare ga bothata because ba tsentšha ke batho ba go tshwana le ba ke ba kgalemelang ba se tla ba fitlha gona ke ba kgalemele ba se tle ba fitlha